Hello Sopiteho na bon chavin kalim na chabai kahin bolin lai zon channel a konin tunin jong gospel message neo khat kan sei de hin tuni chen WhatsApp group min kapute khanin the rich man and Lazarus te te hi ain share in hele ken jong ka holin hi che thu hin cheng khat cheng ni hello le a deeper meaning hi pi dham ti Jesus Christ in alien la ya thulema se hi amo se hi bon asung thu hi pathin thu isima hele thiltam ta ki het be the hin hi je hin hi chi Lazar le MIHAO pa Thusim hi cha hi chu Thusima ko na hi ihum ki hol du hi look bung som lagu sungin akimon Lazar te Thusim hi ahie le mi jo sin is so keve Lazar cho MIHAO pa do khang no ya omi ti cho iza so ke inewa pana hi chi luk bung som lagu chang som la ko apat som thum la khat hi New Testament Bible hin the rich man and Lazarus tia iza so Sunday Bible schola oi hon jong ani hil jiu ai le tu jing ka hi tu jana hai tu suna hai Sopiteho nangle ke hi chi thulema kona pi khil no moham ti hi phat te na ngai win kan chei de hi thiltam ta ke sel he Sopiteho Jesus Christ in mini atusima sei cho amani cho gamla tai cheng khom hilo MIHAO pa le Lazar Thusim kat sei hi phat te ngai ta MIHAO pa cho haven sangkhol dong cho mantam ta tupat pone me ke vanin ni sen salanga ne kiti cho ama wang ado khang no ya Lazarus cho yon Lazar tim Lazarus hi aget maya akel kot maya ome ama hi Lazar hi akeng ho jong pha do ta cho koi macha ajan di lo hitia he amu amang min api ho cho ane a hin ale ni khat phat hong che ahong chen hele ani ni hanin ahong thi hon tai MIHAO pa he nasatin azemun hiti jon lopi ten avui hlata Lazar wang avui diong koi ma ompoi idi ki voi ham long khep boy hiti jon aki chai tai ama wang athin zonung sanga he MIHAO pa choni amit an ha dole alhagaw min an ha dole ka le hagir muna umta cho ahile van chung lang ehmet na hele Lazar cho apupa Abraham koma aji langa to heti kiti cho van til ho in Lazar hagaw cho Abraham akom aji langa to amu eti cho hichia hi English bawa hello le hichi Abraham bosom ketin Sheol place on ke paradise ketin van gam chat pa hello Jesus Christ athia hin Good Friday ni apat Easter Sunday ke ka hi pakai Jesus hi Bible a hi anoi nung en le noi nung a chi in Adam apat Jesus Christ chan ge mi chon pho cho thina ga zo tai ti ga het sa hi cho hizi a hi Abraham bosom hi Bible a chat ki sei lo wanga hi biblical text am lo wanga hi Abraham bosom ki ti hi Bible theme ho in hiti a hi ki sei chu Abraham bosom ya hi mi chon pho I thiu ting le van gama direct a ki chi hello Abraham bosom ti chu eho pawa sei dinga thi kholmun mi ti kho na yo ta san lo ya mi ti kho lui ti chu ki bang hi lo di eho mi ti kho a kulsam nu te ta bang hi pon na thi zon lam to ho ta bang hi pon hi chi Abraham bosom thi kholmun hi cha hin pathin to kilhazing communion and age when hi chi mi thing te hin lai sa ton e zab zing ui lui gala ti ai sa na piu gal gam kho na hi chi ase na hin a hi le
Lazarus chu apupa Abraham ko ma hi a tai ai le hi chalai hi MIHAO ban anak tho gel kim gen thei ta cho ai le hi chalai ipi hung ki khedam ti ve leo hen la MIHAO pa hin hi chi damun media la oma hi Lazarus rong a het apupa Abraham jong het cho kapu Abraham lung set te in na khut mu in tui wat kadanga nei no pe na ti cho pathian nom Abraham nom lo cho van le damun to Abraham bosom cho separation umai cho hi thei lo cho bol nom le ong le ai le hi chi mi thi ho hin damun a cheu ting le a conscience ti cho a het na pau hi e ho ni se cho la ni mo cho na masa ka sa intin. Would you know my name if I saw you in heaven? Tia la cho van gamin ka hena dem nang ti tu lai mi tam ta in acha naw te hoin athi mang ho angai lu chang agu la pai anu pa pi le po hoin van gam te le hena de o atiu cha ta bena ka sei pi he Sopiteho Bible na sei po ama wang hicha biblical context e hen ki che te ni mu ati cho ithiu teng le ilhagao hen i conscience pau to ai het jing pau hi den di cho i physical body to ai ta sa vun la phe hi lo wanga hi i conscience pau he na chi na het thim ne pi na pau pathinin he na pi pau het khan the ne pi pau hi ji mang lo di cho hi ji a cho damun elo le wang ngam ilu di cho hi ji a cho MIHAO pa chon Lazarus jong het chu le Abraham jong het di cho hi a cho na thu wa le lwal be se na cho a chu ti a ka gen thei be se jengin hi chalaya hi ka sopi lesana to anom ta hin kho mang ho hi gachi in lang koyam khat ga solin ati cho ale Abraham ni pi seam miti ho le ahing ho agi koy man di umpoi ati cho izena miti le kay mo alanga ko mo sit ho tutile dan tu hil do tam ta omen koyam khat cho thi a kon mi khat thodo jong le koi man ata san lo de he ati cho hija ai sopi sangam ho paten ge lo hen nang sopi nanu na pa na pi na pu ham zulasa ne a number 4 ne a kani ne a hitya lo le aya hitya kichim chawaye tia chon sina thisan ho hi to ai damona he Sopiteho amon eho di e het wanga hi ikiat he lo bu cho Sopiteho hi eho hi pinom aji chu separation chu ki gamla hi cho cross over thei lo pi cho hi ji ai Sopiteho tu zana tu nia e gil no mi ham tele ipidinga hi chi MIHAO pa le Lazarus sima ko na tu nia kheu no mi kasei no mi ham tele hoi te engelin ama sa pen na cho house na hin lagawa eis mit cho sa the he hi chitu sima he pi siam tele MIHAO pa hi a chon se a hauzi a kitilo pi cho mi to agu che in thil phalo bol ti ki sei lo pi cho ama wang Lazarus cho a income ta uma nisha amusing a hewang a happy lo ke tho pi lo cho hi chi a chu warning e ki pe cho hi a tu lai MIHAO ho sumle pai ho official in ta hiu chu sumle pai ne chu hi choin e ma lung thim hi ilung kot hi kha the ka tin hi cho hi ja chu ichi the ngai ve cho ilhagau hin kho hi chi haun ho hin nup san hin man tin pathin ki hanom te lo cho i ko ma gen thei ta ho jong ke te lo hi ja Sopiteho ching theu te MIHAO jo se cho damona the ki ti lo be Abraham jong hawa how hi cho avan gama di chama jong ani chana je pi se no ham tile nangman nagel to pathin lunggel ki he Sopiteho Jews te culture a chen pathin phat dei na bo hi haun hi cho ai ma Jesus Christ hi chi Thusim thule ma ko na abung bu tu ni cho le tu mi cho hi ja hi
migen thei pa Lazarus hi Abraham anga ji langa to wa lal to na anga tam nga nom ta cho ama ma MIHAO pa he MIHAO pa ki sugente ya kal ha gel mona ta cho hijela ya message e ho khilnu pya kisel gu pi ham tele pathinin mihim hi alim amelin ave poi Sopiteho nalung thim avet he Sopiteho tule tu hin nang na na to na sopi na sangam nalung thima thilse na gel no ho kagyal poi na tiwanga na chana zan hi am gospel message ka saya cho Satan hin kalung thim he nam hello pi cho Satan knows your pattern na chon dan ho cinema na ga be jing na ho mi to na ke na jing na ho zula sa vendor na ga che jing na ho thilphlo na bol jing no jo se a he so ke hi cho hi cha ka na ne e ge an he ri cho kasei nom je pe ham tele Sopiteho pathinin mai phavet ave poi na lung thim ave ne athum na che pe ham tele na het saun zo kasei manga chan I memory hi I het thene kon science pau hi I thi nung sangjong le I ki po ve chu ve chan pe ham tele inu e pa e sopi sangamang cho wan gam tele I het liu heti nei cho hija hi MIHAO pa chon leisena alien la ahin khu an ki gel do cho Lazarus jong ahin het cho Lazarus cho Abraham masanga koma to cho mu an het to hi a chaman a sopi sangam ho dinga kapu Abraham long se ten ka sopi ho hu nop ta hin khu mang na lai hi ji hin mi ga solen lang kom het ga solen lang warning nei ga bol pen hilai kom na hunglo na dinga ti a sopi ho dinga ab alung boi pi jo ki na lai cho hi chu Jisu Christ ni pi vet san ham tile thi na hin it khalbe hin khu iman jo hi thiu le ki cha hi ta cho ya crossover lo ani ali chana chu pham tele injo a chu khalbe thiu ting le bible a chu pi siam tele ki cha hi ta cho second chance talo khalbe ki chai le ki chai yeng ton so na denga hinna na mudam ton sana denga thina na mudam chu hi cho hija Sopiteho tu zanin tunin nalung kot hongin lang pakai mi chon se ke pakai kalei hin kho ka kagya la hele leiset nup sana leiset nu sa tin chu zule sa ne le hun leisot nup sa he poi Sopiteho hichala ya MIHAO pa hel zule sa ne kiti lo pi cho Jisu Christ chala ya sei no me pham tele MIHAO pa hin ahing akom ta azong kimu mo sa again te pen pa ki thopi lo ja damun che cho ai la sopi ki gelo te tu zan he pathinin hichan ya jingka nhung tho the chu ipi nangin ipi na bol do a tuni nangi ipi chon phat na bol da pathin hi ji dinga cho gift na pe ham hin na hu e ki pe hi Sopiteho na hai theya limle mela pathin jingka maya jingka lopi ta na mu sa hin hu pathin thil simon na mu a imu thea na insung mi ta ke pal thanom ta na imona na imu thea jinure amsel na mu hi pathinin na hin kho na lagao hin kho Huhhingna van gol va lo pi adinga na ko na he Sopiteho hizo a MIHAO pa ako na hin iki hello le tu zan tunin ka hilna Sopiteho kasei pi hi pastor hon jong reveno abela na sei pi ai wa tu zan tunin ke gel pa in Sopiteho once it is over nong do lo de cho Sopiteho kichai chu isopi sangam tho mitam ta damana a umni ka he ek Sopiteho jong hizi hin ka ngai lu Sopiteho tu kiti hit nanga hi jingle thai kiti satana hizi hin agan na thechan pakai nei ngai tamin mi chon se ka pakai kiti huite izena miti le galatia bunga changsom la ko apat som ni la kha simtang I chandan hu Abraham Adam chuting le ivi ho chon se ja e ho in tu ngai dam ki thum di ro pi cho tu ngai dam ki thum du pa chu galatia bunga changsom la ko som ni la khat I phat lo now sim tau hi
inil kal now el tol gul no ibol now zukham ibol now izon than hoi now hu now thil thing lo ibol na zo seu hi chi ho kimit thip ki thang tom cha jat judon doi choi ki ti ho se Sopiteho imzo si ho be cho ka ni khai ni beri imzo si ho be Sopiteho hi chi ho ta bang hin pa ga ma lung lo de he Sopiteho hi ji hin tu zanin pakai pathin hagau kovin deliverance ta mu de he pathinin na hagau na pugi na tung tu na pathin hagawin amu chu pe ham te na tung tu na kelet sa na kimi thim na mi na ngai dam thailo ham leise na hi chi na da ha thailo ta sangai cha na da ha thailo ham hitia ki hoi sa na chuting le thillo pino akona satanin imzo se sense of conscious pa he eisu mit pe ho cho eisu mit pe chu asena pe ham tile keima ta san hi van gam kilu nante hija at kasei chula Christian khat ka hi in van gam kilu na lo dham zan hi at chu video kan sim chula mitam ta chula I believe in God mitam ta pathin he chula thilhon jong pathin Jesu Christa ta san chula ahile Jesu Christa alen laya cho mi khat cho hi che pa abon cha pumpia Daniel ti chu thila tam ta chiang mai chu ala ape pana pakai su mu a chu pakat pathin chu acknowledge abol ta chula pakai hi cha huni hi chi bottomless pit na huni so lut hi un tia hi chi sangin vo chala hun nei so lut na ti chula hi chi Daniel ho hin thelabu pa hin hi ji ai so pi ama wang tu lai ta mitam ta in Bible to scripture he cho ai wanga pathin he lo we cho we know the scriptures but we never know who Jesus is pakai su atusim he tu chom hiya ama wang eman personal relationship nei ki hi cho hija Sopiteho kain sei saw za men hija at ka sei tu zanin tunin ki kholin Sopiteho na thilbol na ngai cha tu lai mi tam te in service needing chi cha bolding ama icha te nule paten icha te hi Jesu Christa hin di ta ine nam ti god gelute Sopiteho nunga ho nupi ho dong kaji pan Jesu Christa da hin di ta nei nam naji pa to mai cham na sem khoman wa choila na sa khom the nam na dong ma pa to sopi he o Christian khat insung sem di hi hin hitia in boundary in hi pathin hinga na ke taw pi to honding pathin hinga ke taw pi utin Jesu Christa hin di ta na nei ho na hele amin mai me Christian kati hi poi Sopiteho na dong ma pa ham khat na ji ham pa ham khat so pathin het mai maya hling lo hi Jesu Christa hin di ta nei ti le hi che van noi ki khian ni chu you are to be in front of the world I have decided to follow Jesus te tu sima chu kasei ta chu van noi kanung ka cross ka masang ati chu zan hi ka holim na chu ka sermon ma sa chu ka message ma sa chu na cross hin ki ponin ati chu so pi so cross ki ti chu pi ham the burden of salvation Huhhingna pa he Sopiteho hoi ten gelin so pi you might be a spiritual leaders pastor reverend lamkai ho hiltam nasata ni mai the amawang Jesu Christa to relationship na nei lo la so pi Jesu Christa sanga nangma in na insung hon ho bung chutele sumle pai na ngai nagyal kho le pakai ni khat le keima na ho ke poi keima me na nang man thila la gaw na no do kaw se kaw nam mi do sin na no do wangen ke sangin sumle pai na ho bung na lung sin keima to ki ngai lu na nei poi na lung thi ma ki khel poi ti di chu tu lai me tam ta choi ni chewa e man op sa nei chewa but we are not transformed angai be hu chu la ga gel ta ma Christian khat hi akiti wa Bible ong ki sim nom lo so nang le ke pathin hi le itaw na man ga gel tang pathin yung nu ki pa de nam itaw ti zon le ki kap thei te lo pathin to personal relationship ki nei thei lo hiji ai so pi hiji point kan sei sao za min hiji a chu ithiu ting le hin kho ki cha hi chu
There is no second chance. So pi imanga iki kap to amin mei chang in kha jong le avela king hing te hello pi cho kin kasei nom che pham tile medical a kan omin medical fila hicha ICU a kana to ne hin ka first duty hin mitam ta kisuka filma ki mu cho na Amitabh Bachchan te ho ki muji cho film Salman Khan te ho ki su kha ki pona lo cho ai wang ICU a gaun ho kyung ki vana hicha patient on ki mu a he amai yong cho road traffic accident ho hin amai khat chong chen na jeng hoila cho na akuya ki but to ham alola ki but to ham azun tha na pai mi jo si ki but to cho kamu a cho ka tiul kai chu me dairenga civil mi khat in medical a fila ga gilu na hele dat mo ki mi cho mi him chu hiti lom lom en experiment bang tai ma khaw gui dim se jeng hailo ana akuya lut loy kama lut loy hoila em khat chu machine ventilator hoina bona hitia hin hu api hin Sopiteho kavet a ka tiul ka he chu ka tiul ka yin minute khat minute ni tabang he kai thai lo chu kamu kha lo chu tabang a hija ka po do in ka ngai lut ka sopi ho paten gelin hin khu kiti hi uicha gan hing tabang hi be bo chu ita saw hi khat ve ki su kha ale tu ne in hung chim han lang pa ma hom selovin cylinder blast elol accident am khat huin lang in hung chim han lang le na mai hon mi dong su khan tang le na ko le thailo pi so pi plastic surgery na bol le thailo pi cho hiji a cho ipiam ka sei nom cho second chance om poi namanga second chance namu bangin ata the in namu lo de ti cho keiman jong kahin khota medical fila ICU mana kamu he so Sopiteho khat once gone is gone kuima ki ko le thailo pi cho hija Sopiteho pathin thu hi khat ve ase hi it is enough pathin khat ve se hi ki chai hi cho e hon ta san lo free pathin in free will pi cho MIHAO pa in Lazarus ko ma cho lung se te in ka Sopiteho hi ga thodo kenen lang ka Sopiteho ni gihil pi ni ti cho amamang ipu brahmin pi sem amon mosile prophet cho nei chula thiam ka one chula ngai di povinte mithi na ko na thodo entin hi jong le koi mana ngai lo de ti cho hi chela ya Abraham message se pakai sun ama resurrection thu akise hi cho hi chi akisial gu hi bible thu a pi kesam tile pathin thu gospel a ki sun se che hi it is all sufficient thing set nei cho buling set nei cho tulaya thil kidang miracles ho ke bol taudam ho hi chi ho miracles le in ema lung hi sudam pon da tin hi cho hija cho Jesus Christian ama hong tho do jong na me tam te ama ta san uri na lai cho hija Sopiteho hoi ten heute agup chana ese nom che ham tile Lazarus hi ipidenga hi chitusima hi Lazarus kete a khatpa hi MIHAO pa kete ham ibidenga men ke seilo ham aji me Sopiteho hijit thule ma hi migen thei pa amen ki pe echu ama wang MIHAO pa amen ki pe lo chu ko hiong ke lo chu a ko ham kha chu he chu hiji pa ga isun Thusim sei la hi thil ki dang loi hi chu ai wa asung thu mai asung thu hoi tan kholiaw hen pathinin akisumil ho ahai mil ngai poi ti cho akisumil ho ti cho Lazarus leishna MIHAO pan asu mil chona ama wang van gama ama identity ahina Lazarus cho hauna cha pi cho ama wang leishna MIHAO te chon pakai anga I macha zero ha cho hija cho ipithupiam vanin na het phaham elulation na min chi pham hija cho tu like kisai chola what is the use of being the famous celebrity or vanoi namin chia namin kithanga celebrity min thang ta football pe min thang Messi yong Ronaldo
Prime Minister Donald Trump, President Donald Trump, Prime Minister Modi, Vladimir Putin ti holo ihi a ama wang vanin imin hello le pikan ham Sopiteho hi chi jo sei nom nahi ya chu min apachome vanin imin hedip apachome Sopiteho tu zanin tunin avela ka sei pi kini pathinin namin ahead amasa aisaya bungsom li le thum ka sei chopi ham naminin ka kowe ti cho thangboy mimin ho hoi kikim tia naminin ka kowe ti cho keiman nangma namin ka kowin ka cha ka sim ti cho I exact word cho kan sim de hin Bible chang cho keiman naminin ka kowin nangma keya nahita ti cho tun gya le chon van noi van thamzola a sitam ta nelsom nelza taima umcho hichila neu chat ai ho umcho hichi van noi se leset pumpia sahara desert a neu cha hichi nel di la ang simtau te hichila khat danon ki ya leng tang hichi khat laung to pathin na mina thangboi ki kim ho hoi chi ching ta ai he ro cho wan iti ting long I chon se na cross bula I phone do a khuting le chun salvation hu in in nei ting na hen pathinin kachapa kakipa atange je nangman free will ka pi he thim ka pi hi keiman nangma denga Calvary cross a pathinin Jesus Christan pathina chapa an sola Jesus Christan e ho denga tho nom lo sa san tho cho Jesus Christa in lungtho nei lowa nangle ke denga atho so pi hezi as Bible a pathin sem leise na keima nei nung sana la van gam te la keima nang mo ka hepa po eti di cho hijlait ka sei cho Sopiteho pai ten gi alo te pathin tu mo hipoi Christian ka hitile pai tan Christian hiute tu lai pastor evangelist pulpinaw ki mo sengam hin to lo cho pathin tu ki mo sengam to lo cho ingei bo hobungin sumai ki pe jana chu idei bo ki sengam hita chu idei ti chu hobung dei ka tin hin Sopiteho hiji a thudi chu hoi ten boletin pathin tu kholutin nangma chu pathin naman sa ahile pathin na ho pia la Sopiteho alampi pi de chu pathin na o ange na o a ko nam nan man cha mi tam ta hin kho hin hung ki khel te he lasim thiem ni le pathin nan man cha de Sopiteho ama nangma ki wa choi ne nga guitar na tum thiem ham drum na thip ham music na thip ham nangma ki wa choi ne nga kilo pi sa nan manale enjoy ka sei cho vani namin hello de na thi ni ting le MIHAO pa banga cho nong ki si de Sopiteho kan o he ada ka hi ati banga o nowa ko nei hon pe o tui sang le na thi dinga ka hitawe ati cho nowan pe sam pathenin kot akha ta ati cho hija hi Sopiteho phar hum lo de pathin sum kon agena le hi di cho phar he lo ting le ipi phar ham Huhhingna salvation phar hum lo ting le hi chalai cho Sopiteho ka se hi jan tun kisan he te Sopiteho abaya hi cho pakai nei ngai de min kabol ki lo de tai ka chon che ne hi chi de sun sim hlan lang pathin he ki pen lang lagau theina umpi de deliverance hi ja at ka se nom je pe ham tile Abraham bosom umna dinga chu pathin to fellowship nei jingai pathin to kilhai jingai pathin thon khom jingai not only I believe in God I obey God pathin lungdeya chi jingai chu pathin lungdeya chu kot jima chon mit thom chabo chu kot za chu piham I believe in God pathin chu he tho chu tulai mi tam ten Christian ka hi tiu chu ibiham Christian Jesus Christa na nung na zu ya la Christian chu entok mona hong ki se hi chu ai la ji pathin Jesus Christa danga na huhing pul leng pan na kisana na ipidanga na nup no hin kho na man lai ham hi thei lo bi you cannot serve two master nang man napakai ni na sem thei poi na sin sa thei poi satan jong pathin jong itina ho kop thei ham hi thei lo pi hi ja tu zanen so pi tunin Sopiteho leiset nup sa no ho hi I ma cha hi poi khununga lalu khu imodiu pa hi MIHAO pa in leiset anop no ta hin kho aman cho
hi chalai hoi ten gialutin Sopiteho avela kan sei de hin ama sa pe na chu hauna hin ilagaw min esu chot the hi ja ka sei hi patian gialute ani na in ipiham pathinin eima lungya lo bebia thilo si an khel thai chu Lazarus cho gen thea ko na chu mi wana hau pen hung hi ta chola el hau pen pa da mana solta hi ting le chun athum ni piham tile tu a nang la kin ka o ka tu nia ka thu sei pi ka thu pathin thu ka sei ne hi MIHAO pal Lazarus thu ka sei hi salvation thu ong lut hi chu hi ja Sopiteho na za pan het pa ni khatlan han gel do hi ja hi eman hi ne econ science pa den dan di alina chu second chance poi explain ka bol chai hitai medical thu ang explain ka bol chai hitai kharvei na thi le than khwa ko nung tho do lo de Sopiteho pathin thu hi thing set Messiah ho ngai lo mosi ho tu thema ho ngai lo pathin thu hingjing le khabu ki pe thing set ti chu ka sei nom chu hi ja hen Sopiteho imin hi phachom zo vanin e het de pa he a phachom zon leiset na migen thei pen mingol pen hi jong le pathin e het po dile kanom zoi ti hi heu te Sopiteho hi ji hin Hebrew bungthum changsom lang pi seam tunin ama ona zale na lungthim ta san hi na ta sa hi na te Sopiteho pathinin atu thing isim namun aza jan emal som pe henlang hichi Lazarus to sima ko na sopi nelpe in ignore ball hin Sopiteho nangma na lungthimin i ma chalowa nei gel the ka holim nahi ama wang nat na lungthima hi muchi ka tu nahi pathinin thu ka sei pi ni hoi te na lungthim na lagawin angai hi cho na lagawin angai sopi to ka sei hi na lagaw hin Huhhingna umnu mama jeng ewa na ta san hin hi chingai chana ta sangai chana rom bung ge chang som la thum ipsiam rom bung ge chang som la thumin hi chi satanin mitam ta amu sa nom lo chu aji chu nang ho ta salam dana na chonule i ti jong le na thi te ding o hi thagawa ta sana to chengsi chu na tha wangole na hin ding o he ke ti chu hi ja chun ita sangai chana ho hi hoi ten pai hlautin Jisu Krista dingin kipio hite Sopiteho Jisu Krista ding aki pi de hutam tuni kipio hite Sopiteho tuni akangai lut ka sopi ka sangam pathinin eko naw he kisanutin avelin pakai kahung ki gel tha ke ne tin ki geluti keijong kana pin tha sa hi ama wang hagawin tu kuma bo hi chu kum som ni lenga jen I was in the wilderness Christian amin mai me kan hi dan chu chon phata kan gel wanga chu kan hi lo hi chu satanin anop no ma pseudo Christian in pui hi chu Sopiteho nang ma hong gel do in you don't have to be a pastor evangelist or reverend to go to heaven na nang ma chu ho hil pathin thu gasim kho ngai lo bi chu min hoi ta pathin thu na lagawa ki lungkot na hona hele alam pi hung Christian khat ni ha pathin thu na sim pathin na bo de tunin hi chan ngau tin pathin am bo jing na nang ho jong tam sel lang na ho dinga achai na taw na kan man de hingjing ka pau pathin pakai na lo pin akidangin pakai chon sipen ke ma jong pathin ni ngai lu jalen pa ki gel do na leisit na kan hin ho satanin eina pui chawai na ho pa ka hung ki gel do thia pa na lopi na Huhhingna lopin hi kan gel do ho kan het hil ho pa ka hung ki het hia pathin Calvary cross na tisan na nei na do pa pathin ka hin het nung sangwa nangman pathin ka sopik sangam ho danga nangma thu ani het sa ho ka hil hon pathin chengkhat chengni bi umaile kasupi ka sangam ho alung thimin muchi tun lang na thu hi pathin hingjing ahin Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin hepa aba pathin ta ka ko hi pathin tu chan ya sim ti la pa tu chan a hingjing nangma ne helain pathin lagau chemjam lagau thing pathin nangma in
kasopite lungsungin lang hintong kha sa in lang anat now ham elo insung boy ji ham elo le amho personal relationship ji amho insung ke ka nei lago ji ham chutel amho ti again te ama personal music nei ka nei so ke do he pa hi chi ho akon satanin ei pui chawai no ho akon in chom khnei chom khan min lang nangman pathin alampi nin kop mu pi divin nakom ka tawan pathin nang mahinga ka hung kisel lu kit wa pathin kineu sat adil so pathin pakai nei ngai dimin pathin tu kal chon si tapongi nang ma adingin pa kipinge tia hin khu nang ma adanga ka pi thin divin lagaw thing tu ni anang ma thu hin ngai zo se pathin pathei bo in lang nang man angai chat ho hi nang man nalo pi na dingin mang cha in lang angai chat hoi pathin kimnam tui banga hin kizes en lang anat now adam mo na zo sio na manandam sa nang ma lo pino ke pondo ne dingin patan angai cha ro jang nang man alampi hin gon pe in tin pakai tunia ka kil now ka kyo now ka sopik sanga mangai zo se pathin thabu thaya be hello pathin thagau khat be ni pathin abana kaung kitir ko the devin krista jisu krista nang ma nahong ka van gam kalut te devin ka sopite hoy phathei bo lang ke hom phathei nei bo bentin thuching hisana chu ehu ingpun najit sumena ka taw hi amen lopina pathin changta henlang sopite ho aban avela ki mung to kit ka 7 muntena ka sopite ka sopi ka sangamo suntin chibai zantin mangpha